Господи, помилуй, 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 Господи. Припадimo salve Христу, Цару и Богу нашим. Господи, услыши молитву мою, чуй моление мое у истини Твоей. Услыши ме у правди Твоей, не иди у мени дух мой. Смете се у meni srce moje, pominjem dane stare, razmišljam o svim djelima Tvojim, u tvorevinama ruku Tvojim poučavam. Kro milostu jer se u Tebe pouzdam, kaži mi Gospode put Tvojim da pođem jer Tebi uzviru dušu moju. Izbavi me od neprijatelja moje, pravo imena Tvoja radi Gospode. Oživi me pravdu Tvojom, izvedi iz nevolje dušu moju, milošću Tvojom uništiš neprijatelji moje, slava Tebi Bože. Opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštivi, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Preduši, presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu, Bogorodicu i Prisnu Djevu, Mariju sa svima svetima, sami sebe i druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebe, Gospodi. Svaka slava, čast i poklonjenja Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, smiluj se, nemajući nikakvog opravdanja, mi grešnite na nas. Slava Otcu i Sinu i Sjave uzdašla, ne gnjevi se jako na nas. Gospodi pomiluj, Gospodi Iste i večiše i kropnjemu osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Blagosilja se pišća i vešči se i kropnje osvećenom vodom u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Još sveti apostol Jakov, brat Gospodnji, prvi episkop grada Jerusalima, koji je rekao, a vi koji bolujete, pozovite sveštenike, neka vam čitaju molitve i neka vas pomažu jelejem, odnosno uljem. Svi mi, nažalost, bolujemo. Svi mi imamo problema zdravstvenih, da li su to tjelesna ili duhovna iskušenja, nije važno, ali svima nam je zasigurno potrebno isceljenje, potrebna molitva, potrebna ljubav Božja, potreban blagoslov Božji. Zato smo se večeras i sabrali ovdje u ovom hramu da zamolimo Gospoda da preko ovog osvećenog jeleja podari isceljenje duša i tijela naših. Nemoguće je dobiti isceljenje nigdje drugo nego li u hramu Gospodnjim. Često puta čujemo kako ljudi kažu da mogu i da se mole kod svojih kuća i na svakom mjestu. To je jedna velika obmana, jer ne možemo kod svojih kuća da se liječimo, da samo dobijamo izlječenja i sve ono što nam je potrebno da bi izliječili svoje tijelo. Tako je neophodno da bi izliječili svoju dušu, da postupamo po Svetom pismu, da dođemo u hram Božji, da u hramu Božjem uživamo u blagodatnim darovima Duha Svetoga koji se nalaze samo u crkvi njegovoj. A jedan od tih blagodatnih darova jeste i ovaj sveti jelej posvećen na ovoj svetoj tajni jeleosvećenja, koji je zaista po vjeri našoj svima nama na isceljenje duša i tijela. Pa neka bi Bog dao da utjehu, blagoslov, isceljenje uvijek tražimo u hramu, tamo gdje se ispovijedamo, pokajanje prinosimo, tamo gdje se sjedinjujemo sa Bogom kroz sveto pričešće, da tu dobijemo i utjehu i blagoslov i isceljenje svojih neduga, iskušenja i bolesti, kako tjelesni, tako i duševni. Da Bog dade da bude nazdravlje i na spasenje
ova sveta tajna. Amin. Bože, daj svima nama. Amin. Na zdravlje nas pinje, draga braća i sestre, da bude na zdravlje spasenje ova sveta tajna, da Gospod usliši ove naše večerašnje molitve koje smo uznijeli kako za nas sabrane ovdje u hramu, tako isto za sva ova imena koja smo pročitali, koje Bog zna i za neki koji nismo, a Gospod zna kome je potrebno njegova milost i njegova blagodat. Hvala vam što ste lijepo u ovakvom broju večeras došli ovdje u prvi put u ovom hramu, ova sveta tajna, jedno osvećenja. Zato svima hvala na tome i daj Bože da Gospod usliši ove naše molitve. Večeras se posebno zahvaljujem svoje brati koje večeras došle sa nama u ovaj naš hram, da se pomole Bogu za sve nas. Na prvom mjestu ocu Teofilu, visoko prepodobnom igumanu naše manastira Osovice, ocu Draganu iz Lužana, ocu Mići iz Palačkovaca, ocu Savi iz Klandrovaca, ocu Goranu iz Kunavora, ocu Srđanu iz Ukrije. Bratio, hvala vam na vašoj molitvi, na vašem blagoslovu, oče igumane, hvala na besedi, na riječima, hvala. Draga braći i sestre, sad nešto ovako, svi 7 sveštenika, na svi 7 će vas pomazivati, znači svakog od vas će svaki sveštenik pomazati, znači 7 puta ćete se pomazati, znači svaki sveštenik. Pomazivat će vam se čelo, ovdje vrat, 2 obraza i ovdje ruke. Tako da znate kad stanete ispred sveštenika, da znate gdje će vas pomazati. Prvo će prići ciljivati evanđelje, od evanđelju se doma čitali, pred evanđelju čitali molitve i na kraju pod evanđelju velika molitva koju pročitali. Znači prvo vidjeti ciljivati evanđelje, ikonu i onda ću kao ikonu, pa onda osnovni sveštenici i svi će vas pomazivati. Mama vidi, mama vidi. Radi me.